ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Haka jing rakhi ya ka azadi ka Amrit Mahotsav ka balong shibenta na ka jing yot light load ka bahanyo pusan jong ka India ka Bahoyrambong Community and Rural Development Block haka khandai tarik ubnai nailor arajar arpuway kalapun kuburam ya ki village organization bad ya ki village employment council ki balapantrai kambha ya ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Hagani ka sngi UMLA jong ka Umroy constituency uba George B. Lingdo Udalong ukongsan rengkat kajingedan lang jong UMDC uba R Karbuki Block Development Officer jong ka Bahoyrambong Community and Rural Development Block Dr. Clifford J.K. Warjri kakong Iban Rihun Karbi Keo kabadai ke APO jong ka scheme MGNREGS kakong Banala Sakra kabadai ke APO jong ka CL and IBP kinong elam shnong kinong trekam jong ki village employment council ki self help group ki dekhot jong ki village organization but ki village organization ki balasha apun ko borom hakane ka jingelang kilong ka yatli village organization na kle umsten ka balapan trekam bha ya ka jing penne pansa ya ka ka yasno alang village organization na Umroy Madan halor ka jing thungding bad ka lamluti village organization na Mautaneng halor ka jing no senyang ban penlong ya ka snong ka thau ka bajarngam Shushola Samru ya ki sernon sha ki santli ki village employment council ki bashim khia ban pentrai hok ya ki kam lengba ka scheme MGNREGS ki bakentop ya ka Maukerda village employment council haka kardan ka banengkong ka Mautaneng village employment council haka kardan ka Baar ka Kedong Hulu village employment council haka kardan ka Balai ka Nonglum village employment council haka kardan ka Basau bat ka Laban Saro village employment council haka kardan ka Basan. Ini ikim azadi ka Amrit kini kemudian urdu mengiyo azadi umur kejinglah itu Amrit kini kejinglah Kajingurku lemba kajinglah Mahotsav untuk celebration ane kajinglah kia bangun rakhia ya ta kajingurku ba kajinglah itu ka ayam badehan ni abangi yang lunglang hat ni step bagi sedang dia kene kajingurku di program di bawah blog lemba video jungi ala bertai gimana bertai punya ikam di bawah blog tenselek na benda berkursus ya yang dijemur cepat bantahan yang kilong yang usah pulang haju bagi nyat cepat dari jitli dan juga bor bagi rat yang kau yang dijie bagi mak di masa kalau migran simpang yang dijinjau dijumur dan migran simpang ki program ki beper ki bahasa sarkar ai na Islam ki memencuah hal ini kisni lalu dong kalian tersurok dan lain school Kau kerja, aku rep kerjang, tapi orang aku yokam dua jam, tapi orang kerja baru. Jingdon tu jom sarkar dia, bakham tam jom sarkar jala, lembaga je percaya jom ki bilang berpurba. Banyak kan, eki program ki memencuah, bat ki mementak. Bomba jingdon senian lembaga kinong ikmat, jom ni konstituensi, ki bala haswa jona, kinong ikmat ki ba hadir rum. Kita bawa ke belum nak berkata, betul bagi orang yang dijemput dia betul bertanya berpoin. Imla bersyukur, imla bersyukur. Tiap hari lagi dan buat yang kata jinglat dulu bersisa. Jinglat dulu bijungi nanti jing perang kebala orang ibu ki benda ibu dekat ibu sisa istri lada warna apa dunia dan sungguh yang dijing. Penting mau juga but hai bro ya baru kinong yalam jungi berarti tahun nak berta berwarna juga. Tikuno bagi nonra apa yang direct funding bagi kau. Ai bisa baca kebiksi. Dia usdah arja ceko bagi Allah berkurla bagi sini bagi jingki usdah. Jangan RGS kalau hak Islam arja sam arja rio arja nio arja pra hak tu pun ngilang yo atau basis pak san pur na bentar jelas mulai barang bengian dan dikasih Padahal Islam berada mengisim jingkai kejelah lala berkejit adu hak ars pak pur tang benar dan jelas. Bagari gani PKA keba la Aisyah
kata kajing sohun bensim beri ya kelenti ya kijat berbunyi ki projek ki bopher nadu kijing ki nadu ki footpath ne nadu ki kelenti ki singkien ne ki umba mandi ne ki jingtundi baro ki program jo NRM ki bapila isim bat ikam ki bapila isim chakmat longke ke ba penkemen ka baimen sim bat khantam ek bara purom me phi kun kinong yon ya phi kun kilok bel pa bat bara purom me stong ki thau ki But kung makanong matay ismuto na ganyan mo yung ba ang sadot kajing ay awo. Ya BEC ibat rekamba. La dapat sam la tapti lupa aslo baloi la sukunga. Mapitan to set up ketika BEC terkamre la rumah sendiri sa penting. Kaning spasi pun balak pendek ile nama ba emre kajing ya terana. Hari kata nyiton yang kajing trilang ngila baik dak basupan pendek dia ketika si spasu. Dengan kepada yang pergi BEC baru dia lalu nekapur tungin ya teli. Kajing ya teli jongi kan ra ya kapurong juga senong juga ri pakai tepeli. Maka jing kemu kepada sanre jong kane kajing celebrate commemorate kajongi yang nekah nyusan sembu. Kade ya abang nak tentu. Naga negara bel bagi long mentah siapa Muhammad Rasulullah susu. Ngorong ya pimen ne bahkan pun kita kena aja bapti kenal dia. Hari mentangi nak hamil. Berkerman sekarang kamkiu minyo de sabat aduh. Nih, tinggal jalan bertanya lagi apa? Nginanya terus itu susu pengen lagi. Kajing kiu bagi dia kiu bapti dalam bapti kiu no dia kiu. Tak ada usul min ya terus itu. Ngasih tu nanti itu jiruai kau menekan kajing dia tu. Kajing yang terlibatkan wan, pun mati gabi isi lengba kajing lah ajar pi ban penjaga tinggi kajing mereka. Ngajar kuliah yang aturan sebenarnya sih akan coba itu. Kajing subah harap dia kajing dia. Lada pilih putri subah kajing dia. Gabi isi kata lah sudah tahu. Lada ingin lah berpenjat kajing dia tentang kelembang sabra. Kena marbaulah ban penpriang. Bursi siap harai semua. Dia ngaku badan yang bentak.